Imana yeze umugisha paruwase yose iyobowe na Reverend Gideon. Imana yaheze umugisha kudutekereza kugira ngo tubane. Imana yaheze umugisha. Tibyakunze ku kandi kabiri kimwe nuko uyu munsi navyo bitari gukunda, ariko Imana yari bizi ko bikunda. Hashimwe Yesu Kristo wabikoze. Imana ihabwa icubahiro. Ndashimira abaturage mwese ba Mihango, Imana ibaheze umugisha. Abaturutse muri PCA, abaturutse hano n'ahandi n'abateranira no mu Banyakenya, Imana ibaheze umugisha. Ahariho hose muri Gaturika no kwa Shehu wo bawaje, Imana iguheze umugisha. Ndashimira abayumbe president abayumbe ndamubona hariya n'ivyo n'abandi bose bakorana hano barusanga banziza mwene Dacha bayiru mwese Mungu wabariki, kuko tuje hano tukababura ntabwo biba bisa neza. Ariko iyo tuje hano tukababona ni umugisha. Habe na wa mwanya wo gutanga ifaranga mwe muza mutanga nyinshi kurusha abandi, niko biba bimeze. Twigeze Imana yigeze kukitubwirira tubwira ngo iteka ryose ngo umuyumbe nibaje kumuherekeza ngo tuzomugwaneho. Ogamvuze gutya abantu babavuze ngo nuko ngiye kwishakira ifaranga. Ayayi sindi umugabo woza gusabiriza Mihango, ariko muza gutya tujya abandi bacu b'abamedi bagira ubumwe cyane. Nukuvuga ngo natwe mugomba gukora ibishoboka byose. Igihe naje hano ahubwo mukaza mushaka n'indege idahari, niko bizabimera. Haleluya. Siyo yantare yatubwiye ngo bari bagize gute, bari hamwe. Zafa niko natwe bigomba kumera. Biraza keretse umwana woza muri gitengera ndahari, keretse woza ndahari, ariko ndi muri gitengera ntibishoboka. Ntibishoboka. Ako hano ndabizera. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira abakozi b'Imana dufatikanyije uno murimo. Mwene Data Evangeliste Birori mumukomera amashi. Yagize neza. Nta kintu kiza kinezeza nki muri kumwe n'umuntu wiwanya agakora ibintu byiza. Siko bimeze? Uriya nari nahwereye nicaye mu ntebe gusa. Mana Birori araripuriki. Turaziranye uko yari Mabungo w'indani. Comité de para gasha Mabungo wa wundi w'indani wa wundi ugenda iminsi 3 gusa yarira. Cyo mbakundira bagiraga urukundo cyane warabizi n'amahame. Ukesha wacu nawe n'umwe nabo barakoranye. Ushiki wanje yigeze guherekeza umuntu wa Mugezi Bubembe arongera aramugarura nawe. Bagiraga umwe butaraba. Kuva ku ndondo mukajengo bagashika Bubembe kandi gababarira. Yashikana bakongera akagira gute akamugarukana. Nyahandi Paulo yageze avuga ngo guhura kwacu ni kwiza ngo ariko gutandukana ni kubi. Nibo bageze baniniriza neza. Birori ndamwishimiye, ni umuntu wiri wacu mu rugo ndetse n'iriya iruguru n'uwiwacu. Ndakwishimiye cyane kandi numvishe urimo impano y'Imana. Imana ikugasanire iwe ko murumva anafite n'ubundi bwenge bwinshi karakubitamo icongereza agakubita. Je n'ururimi rumwe. Wowe utumvishije icongereza ihangana urumva mu Kinyarwanda. Imana imuhaye ni byiza kabisa. Imana iguheze umugisha, courage kandi imbere ni heza cyane. Ndashimira umuvandimwe Nduti umukomera amashi. Ni rafiki wangu wa karibu, ni inshuti yanje tuganira, ni mushiki wanje ariko tukisanzuranaho cyane kandi bitewe n'ibyo tubanamo kubera ko dukora akazi kamwe tukisanzuranaho. Iyo ndiri azamanyandikira ngo se azakunda kunyita ngo shaho kama suzunyita shaho guti, ariko ni injana yacu yuko tubiziranyeho kubera muri network imwe y'umwuka wera. Akagira impano izi kurura ibyanje nanje na muhezi yanje gakurura ibyiwe, twabifatikanya bikabyara ikintu ciza. Rero ndamwishimiye, yari kwambwira ngo yampamagara ngo umutima kuramubwira ngo se yoretse ta ico nicaha. Ndamubwira ngo umugongo wo wakubwiye gute. Rero Imana muheze umugisha. Aravuze ngo korera Yesu umwanya n'uyu ukunaka kabiri twotarama gutya akandi kabiri mukamperekeza langata. Sawa dukora kurupfa abantu bakabinzobe baribikana, ariko uzumenya ko umwanya rushyo. Imana imuheze umugisha. Ndashimira Bizima, karibu cyane, ugize neza nawe ndetse n'abandi bavandimwe bacuranze. Imana ibaheze umugisha. Na kane tuzaba turi wabo ku ikanisa, dufite igiterane muzozi kudutaramira muri Gosheni kwa Revera Muzuri. Aka kane ese namwe mufite igiterane?
niho Reverend Mudahirangwa zaza twabonanye nawe boye ni byiza namwe ubwo muzaba muzoza mwongereza umuriro mu cyane riri natwe tubohereza uwundi ibintu bituragurike nta kibazo na amahoro kabisa ni byiza ndabishimiye mihango ko ndabona ni kanisa mwarigize smart utuntu mwashize hano imbere niti press mwamukubita hariya ni byiza inzu y'Imana igomba kubisa neza Imana baheze umugisha mwabaye n'abasirimu none umusigaye mufite na kamera mihango hageze kamera mukomera Imana amashi byiza rwose ni byiza kubera kuko iyo tuzoba turiso dukomeza dukurikirane turebe ibyo mwamubamo bitume dukomeza kuzamuranya mu mbaraga z'Imana bashitsi bavuye za umoja turabakiriye nabo harimo benshi tuziranye Imana baheze umugisha nanje ndi mu byayishuriwe hariya birori yatembagariye numvishije umwuka rumu Frank ndamwegereje cyane Imana igweze umugisha bikomeye ibyayishuriwe Yohana igice ni cya 22 gitabo cya nyuma n'igice cya nyuma muri Bibiliya abantu biza bikunda kugora ni igitabo cya nyuma n'igice cya nyuma niyegereje Seti Imana muheze umugisha uriya Seti ni inshuti yaje kandi mukundi yo yabyina akagira bucyukuguru arabizi kuko nageze hano buri genzana nageze hano nambaza iri hose Seti ari arambura ngo ni uyobora nawe arabizi ni inshuti yaje hari ukuntu umuntu azatamba muri riti mukumva kara kandi nkunda ko yirukanga abantu Seti na pasteur byicazaho muri gerese Kasarani iyo atariruka sinza numva ibintu byiwe yakiyazinira hamwe ariko nkunda ngo bamuhe yiruka azayiruka ngumva ko ibintu byose bitwanganuka Seti nawe hari ukuntu azaca gucya mu bantu kandi gatuziranye kera iri ibugesera cyane rero ndakwishimiye ni rafiki yangu ibyayishuriwe Yohana igice cya 22 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12 haravuga ngo kandi ambwira aya magambo ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo tuyazigame ngo yagira ubwiru kuko igihe kiri bugufi ukiranirwa agumye akiranirwe uwanduye mu mutima agumye yandure umukiranutsi agumye akiranuke uwera agumye yezwe 12 dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze amen arabatarahagera byayishuriwe Yohana 22 umurongo wa 10 ku wa 12 ari umuntu ufite Bibiliya ijambo ry'Imana eka nsubiramo hano namara umuntu nawe azi kudutiza adusomera aho ngaho muri Bibiliya ijambo ry'Imana kuko naho nyine dusoma nta handi 22:10 no ku 12 haravuga ngo kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo tuyazigame ngo yagira ubwiru kuko igihe kiri bugufi 11 ukiranirwa agumye akiranirwe uwanduye mu mutima agumye yandure umukiranutsi agumye akiranuke uwera agumye yezwe 12 dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze amen usome Bibiliya yavuze ngo hanyuma arababwira ati ubu buhanuzi muri iki gitabo muri kino gitabo ntubugire ibanga kuko igihe ibyo byose byagenewe cyegereje inkozi z'ibibi yose nigumye ikore ibibi n'uwanduye umutima agume yandure nayo intungane igume ikora ibitunganye n'umuziranenge agumye w'umuziranenge 12 Yesu aravuga ati dore ngiye kuza bidatinze zanye ibihembo kugira ngo mpembe umuntu wese bikwiriye n'ibyo azaba yarakoze ndi Alpha na Omega aho ngaho Mana igumye ihemba abantu kabisa
kuganira ijambo rivuga ngo iby'iki gitabo biri bugufi. Mara nicare. Ndiyo. Semeni haleluya. Iby'iki gitabo biri bugufi. Nimara nicare. Iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ni igitabo kigira itandukaniro n'ibindi bitabo biba muri Bibiliya. Basabaje kukubwira bakakubwira ngo igitabo cy'Abagalatiya, urwandiko rw'Abagalatiya rwanditswe na Pawulo. Igitabo cy'imigani cyanditswe na Salomo. Ubuhanuzi bwa Yesaya bwavuzwe na Yesaya. Kweli. Yohana byanditswe na Yohana. Ariko iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ntabwo cyanditswe na Yohana. Semeni haleluya. Amen. Tuzamurira Imana ishubahiro. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Batwereka ibitabo byinshi, Zaburi igiramo ibice byinshi bitandukanye. Igenda ivuga byinshi, ikavuga ha Dawudi, ikavuga bana Zafi, ikavuga byinshi. Ariko iki gitabo kigira umwihariko ku wundi bitabo byose. Kweli. Semeni haleluya. Hallelujah. Bibiliya iratubwira ngo Yohana ari ku kagwa k'Ipatimo. Imana yohereza marayika wayo aramugenderera aramusura. Aramubwira ngo Yohana we fungura amatwi wumva ibyo agiye kukubwira ngo uhumure n'amaso urebe ibyo ngiye kukwereka. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Fungura amaso, humura amaso urebe. Numara ufungure n'amatwi wumve amagambo ngiye kukubwira. Niho twasomye hano rino jambo riravuga ngo Yohana we ngo aramubwira ati ngo aya magambo ngiye kukubwira ngo ntukayagira ubwiru. Bibiliya yavuze ijambo ry'Imana iravuga ngo ntukayagire ibanga. Semeni haleluya. Hallelujah. Aramubwira ngo aya magambo ntukayagira ibanga. Umva amagambo ngiye kukubwira. Icyambere aramubwira ngo itangazo rikuru ngo nuko ibya kino gitabo biri bugufi gusohora. Oh, sifa kwa Yesu. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Tumaze iminsi dutegereje ariko igihe kiri bugufi kuza. Uzaza ntagitinze. Yapiga hodi kwangu mugeni. Yafika. Yesu Kristo. Aramubwira ngo ibya kino gitabo biri bugufi. Umva amakuru ya mbere ugomba gutwara ugiye gutangariza abantu. Ugenda ubabwire ngo isezerano riri bugufi, ibyahanuwe biri hagufi gusohora. Umwana w'umuntu azogaruka, azoza kujana itorero. Ugenda ubwira ubwoko ngo kanguka wowe usinziriye iby'igitabo biri bugufi gusohora. Amen. Hindukiza umutima wawe ukure kure cyane. Hallelujah. Wegeze umutima wawe hagati imbere y'Imana. Hallelujah. Kuko umwami nyiringabo aje kujana itorero. Semeni haleluya. Hallelujah. Semeni haleluya. Amen. Aramubwira ngo ugende ubatangariza ubabwira ngo uwezwa yazwe igihe kibaye kirekire. Twabwira abantu ubutumwa ngo turi mu kubabwira amagambo adakwiriye ngo tukabatera ubwoba ntari shababu tugira mu kanwa kacu. Tituri mayimayi dufite Bibiliya nizivuga. Uwezwa agumye Yesu. Hallelujah. Wandura nawe sanga umwijima kubera kuko Hallelujah. iziki gitabo biri bugufi gusohora. De la feria shible. Semeni haleluya. Atukuke Bwana mkuu. Korera Yesu umwanya numwe. Minsi yawe kirihuta. Minsi yawe kirihuta. Wanasifiwe. Hallelujah. Turi kumwe yememe. Cyane. Yego. Gira mugenzi wawe ngo ibyiki gitabo biri bugufi. Biri bugufi. Arababwira ngo ugende ubabwire Yohana we. Mara
atukuke. ngo uwezwa yezwe. Dore ikibazo kitwishe, dore ikituremereye nuko turi mu kwezwa n'iyinga tukezwa na kabiri, indi minsi ntitwezwe. Yego. Ariko Yohana yavuze ngo ukora kore kimwe gusa. Nuhitamo kwezwa wezwe umuhano ubimenye. Nuhitwamo no kwandura wandura umuhano ubumenye. Ariko ibintu byafinya y'ifi na finya y'ifi, ukazuma umukristo mihango kayore bakuzi nk'umusambanyi, ukazuma umuyumbe kasarani kitengera tukuzi nk'umurozi. Aho. Kora kimwe. Hallelujah. Aravuga ngo ukiranuka akomeza kiranuke. Aravuga ngo nukiranirwa nawe akomeza kiranirwe. Ubukristo bwacu ntabwo buteye nk'ishati twambara ejo mu gitondo ngahindura indi shati. Ubukristo nzamburarana nkabujana muri dushe nkabwogana ntibuza buvaho, kabusiga amavuta ntacyo buza butwara. Uwezwa gumye yezwe. Ngo nuwanduye nawe agire gute? Akomeza yandura. Akomeza yandura. Ukiranirwa ngo agumye akiranirwe. Uwezwa mu mutima nawe akumye yezwe. Ivy'Imana si ugufata ku gahato. Niba udashaka Yesu Kristo bivemo. Intambara ituremereye cyane, ibibazo bituremereye cyane, nugutanga ubutumwa bw'uko mwifuza kunezerwa nuko mugira ngo mutanga amashimwe. Iza Yesu usomye Bibiliya nta munsi Yesu yigeze avuga ubutumwa ngo abantu bamukomera amashi. Yego. Yesu yageze avuga bakamwita igicucu. Iyo ni hafi. Yesu yavuga bakamwita ikinyendaro. Yesu yavuga bakamutera amabuye. Yesu yavuga bakamugira mubi. Ariko igitukeneye gusa kuvuga ngo Imana ningera hano muri mihango n'abana baza batambuka ngo guyereka amaziki imitima yanyu itarahinduka. Tachimaze habe nakandi kabiri mwotegura imitima itarahinduka, ni ifoto gusa n'umuntu wo kwiruka niruka mu modoka taco bimaze, kubera ko ivyiki gitabo biri bugufi gusohora. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jambo rikomeye yavuze ngo araza vuba. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ngo araza vuba kandi ngo azanye ingororano. Umva icyantangaje. Umurozi azohembwa, umusambanyi azohembwa, umupfumu azohembwa, umukiranutsi azohembwa, revera azahembwa, evangelista azahembwa. Gusa igitangaje ni ibihembo tuzofata. Yego. Kandi umuntu ucyo azozabona igihembo ciwe kimwereka inzira zaca. ahumikwe. Yesaya yaravuze ngo iyo nzira ngo ntizaca amabandu y'imitima, ngo izaba iyo kwera no gukiranuka. Hallelujah. Yantare birori yatuvuze ngo ntantare y'inkazi zoyibonekamo, ni inzira ngo iri busafa. Yesu. Ngo bagenzi naho baba barabaswa ngo ntibazayiho. Dilave. Semene haleluya. Biba. Abagenzi naho baba barabaswa ntibazayiyoba, izitwa iyo kwera no gukiranuka. Umuntu wese azohembwa. Araje kandi azanye ingororano. Abana bose wanize bazoje ku mugongo wawe. Utwana tuduhinja tuzurira mu mugongo wawe. Aho. Aho. Beje kuja gusengera umugore umwe. Kandeke YouTube nayo mu gukora ibindi. Bwana sifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Korera Yesu umwanya n'uyu. Yuta ukwita izagaruka tekwerezo ryawe. Korera Yesu imisira itayuta Bine solari banda. kwita ntizagaruka tekwerezo ryawe. Yesu namenye yadutiye byose, Mana we. namuhaye umutima wanjye Wanje nawe yarampagije. Mary de la Bwana sifiwe.
Imana ndakumenyesha kuko izakino gitabo Yesu Kristo ari bugufi kugaruka. Yesu Kristo ari bugufi kugaruka. Bwira umutima wawe ko Yesu Kristo ari bugufi kugaruka. Hindukiza ubuzima bwawe. Wongera uca bugufi, wongera usubire ku ndaraza. Ubuzima bwawe bongera bugarukira Imana. Utinya Yesu Kristo mu buzima bwawe. Utinya Yesu Kristo mu buzima bwawe. Semeni haleluya. Atukuke. Ariko yememe. Niki. Aruko Imana itatugiriye muri Kenya yemwe. Twe tuza duterana na kabiri tukageza ni impunzi mu gihugu c'abandi na kabiri ejo na gata ejo na kane tuzama tugira ngo ki so turwa dutarame nijoro kugeza ni ariko wareba ubuzima bwacu ugasanga ndi bwabo shaka Imana tuvuye mu gitera cyama gihera nagane cyama kigira ngo papa chashi bariko baroha bagatangaza ngo nakazi rimwe tutarame nije na twari twongereye rugenza ngo nakazi rimwe batarame barabitangaza uko twari ko kibamesho n'uyu munsi tuka ariko imitima yacu itarimo gushaka Imana imitima yacu iri kure n'Imana iri kure n'Imana Yohana yarazanditse Bwana sifiwe Hallelujah. Yesu Kristo yabivuze mu mugana arababwira ngo mw'abafarisayo mwangarya mwe ngo muzamumvugisha kanwa ariko imitima yanyu ntingira pe mukoresha kanwa kugira ngo ari umuhungu wacu se umumambure wariye wanyweye amata unanirwa gutera ikorasi cyangwa unanirwa gutanga haleluya tibishoboka kimenye muzamubibona n'umusinzi wacu yasinze aza kubwira Bibiliya agatera ikorasi abavyeyi bacu mukorera Imana nk'abazafejo tugeze mu gihe cya nyuma ivyakino gitabo biri bugufi gusohora tubyemere cyangwa tubihakana Yesu Kristo azoza muri rimwe yaravuze ngo ndagiye kitagira iherezo ngo nta nijoro ridaca hari umunsi tuzotarama ari na kabiri ariko ntiturare tugatarama ari nijoro ariko igitondo ntituzokibonera hano kubera kuko yarababwiye ngo ngiye kubategurira aho muzaba. Haleluya. Abibwiye abantu ejo bundi ndababwira ngo dufite intambara ituremereye ko turagwana n'isi iri mu gushaka kwimura itorero igashaka kwinjira mu itorero nico kibazo kituremereye kandi kitukomereye isi kirashora ibyayo bikomeye cyane igatanga amafaranga igakora ibikenewe byose kugira ngo ibone uko ibona intebe mu itorero natwe urugamba turimo ni ugushaka gusohora isi mu itorero Kaya Mungu. nizo ntambara naho abera twadusenga isi twayihaye intebe iricara iratuza iri mu iteraniro kirayobora amata iraturokora tarampaje aho uriya mugore ibintu yari yavuze twari tugeze kure rero ko amavuga ngo ninda y'amezi 6 yemerewe gukugwamo ibyo teko kwari yashize ariko tarampa ngo azejo bundi aravuga ngo umugore wese agomba kuzara tarampa tarampa no muyombe nubwo ari mu kwanga ko tumusangiriye ariko tuzogenda tu nta kibazo tuzomusanga yamababwira ngo kirazira umugore gukuramo inda kirazira uriya mugore n'iryo tegeko rya mbere yari yamatanga yamavuga ngo ni uburenganzira bwa gukuramo inda ngo habe mu y'amezi 9 wemerewe kwikuramo Trump aramubwira ngo iryo jambo uvuze ntiwotambuka iziki gitabo biri bugufi gusahora abazwa imitima yacu ihindukire muve mu byo mwagiyemo yewe
asifiwe. Hallelujah. Ni ukuri kw'Imana. Ni ukuri. Leba. Onde la sibila. Trike leva la. Hallelujah. Mandala veria corme de la. Prima otike laba. Imbaraga z'umwuka w'Imana. Ko nabwiye iwacu ejo bundi ndamubwira ati igihe kirageze ko dukorera Imana nawe. Kuja mu ijuru n'umuntu ku giti cye ngwino dukorane, sinshaka kugusiga. Sinshaka kugusiga, tuzojana mu ijuru. Sinokorera Imana ngo numara uzobona ikuzimu n'Imana mbona ijuru. Bizoshoboka. Simama jipange sawa sawa. Yaje mu giterane cy'abayumva. Ko namubwiye igihe kirageze. Ubwana tuba tubucanira televiziyo. Wi-Fi ko yabikemuye kubitamo gatuni twaje gutara. Inko mugabo umwe twasanze areba gatuni abandi bagiye gutara ariko isi ya yeme ito. Araje Yesu. Hema. Araje umwana w'Imana mube maso. Kweri. Araje nguwo. Araje umwana w'Imana mube maso. Yesu Kristo azoza yabwiraga abayahudi akababwira ko azapfa akazuka ntibazemere, bakagira gushidikanya bakaza baja kumurindisha abasirikare bakamenaho ibitare bababwira kuko ibyo bababwira ntibyo gute wapfuye azazuka yarazutse. Hallelujah. Ni kuki Shakira umuzima mu bapfuye. Oya umuremyi yazutse. yarapfuye Arazuka ku munsi wa gatatu. Amen. umuremyi we yazutse. ngo bama bavuga bagiye kubwira Salomo ngo baravuga ngo uyu munyakinyoma atarafa ngo yasize avuze ngo azopfa ngo ariko ku munsi wa gatatu ngo azazuka. ngo mushaka ukuntu twoza n'ingabo zije kurinda hariya ko baratubesha abakristo be baraja kumusura ariko ntiyozuka. Yarapfuye arazuka we ku munsi wa gatatu bagenzi. Amen. Umuremyi Otukuke. Yesu Kristo ngo azoza kujana itorero. Ibi bivugwa mu gitabo azoza gusohora icyo yasize avuze. Umunsi umwe nzumva impanda Yesu irangurura ijuru mu bicu. Irumwami izamaziteka gihe cyo kuba mu isi kirarangiye. Musi wo guta uri bugufi. igihe cyo kuba mu isi kirarangiye. Umunsi wo gutana. Hallelujah. Ngwimziki gitabo tubigira ubwiru ikibazo kidukomereye nuko abantu basigaye bayishibye igitabo. Dusigaye tuvuga iby'ubwenge bwacu, tukivuga ibyo twize hanze, tukavuga n'ibyo twabonye muri Amerika. Umuntu yaje kuvuga ubutumwa akazavuga indege yagendeyemo, akavuga n'ibindi yagendeyemo, akavuga n'ibiki byose. Yamara akaza n'ubwenge akavuga ibintu 17 ngo biranga ngo inani. Umuntu w'umunyabwenge. Ibindi 10 biranga igifu. Akavuga ngo ibindi bitandatu ngo biranga uwakiranutse. Ibintu. Uwezwa Yesu agasiga amagambo y'ubwiru. Uwezwa yizwe. Ukiranuka akiranuke. Tayandi magambo aruta iyo tabundi bwenge ngusobanure birori saguruka vuge mu Cyongereza. Urananirwa kumva mu Kinyarwanda ngo urumva mu Cyongereza. Anone. Urananirwa kumva ngo urumva mu Giswahili. Ururimi rwawe bwite bakuzanira uko abandi niko rugutera gukizwa. Ezwa cyangwa ureke uje kuzima.
ezwa cyangwa ubyihorere ni uburenganzira bwawe kumenya Imana no kutayimenya. Gukunda ijuru no kutabikunda biraturuka muri wowe. Ikibazo kiri ngo gwire ku butumwa ninde na hase. Ejo umunyamakuru ari kwambaza ngo tuzana ngo ubutumwa bw'iterabwoba bwahe. Ari umunsi nari nabwiza mfite pistoli hano none kwanza tunazizanye mwonakizo uragira ngo bakinze hariya nkayo uragaba ninde utokizwa bintu byotibuka hano sigashira mashini gani. Hallelujah. Ngakubita mashini gani na Bibiliya ngerekeza umututu muri mwebwe kababwira ngo ukizwa nakizwa mwireke ninde utotambuka wanga nkubite muri kono turitsa kweli uriya ndamubona nguriya araje nimwitegure mbese bishura amaraso y'umwana nama nimwitegure mbese bishura amaraso mwana w'intama we. Hallelujah. Hallelujah. Nimwitegure Kristo karaza uyu mwaka urangire kandi ukiri umutunganiye. Uyu mwaka urangire ukiba kwa Satani kwe. Dusigaje ukwezi kumwe ngo umwaka urangire. Imisi mike n'ukuri kw'Imana hindukiza ubuzima bwawe. 2025 zo gusange muri Kristo Yesu. Hindukiza ubuzima bwawe wa musore we wa mupapa we wa mama we. 2025 Yesu Kristo azokwandika mu gitabo cy'ubugingo bagukure mu gitabo cyo kurimbuka. Komurumva wo 2025 Imana igomba kutugira bakomeye ariko izotugira bakomeye twaravuye mu gitabo cyo kurimbuka turi mu gitabo cy'ubugingo. Tabo cy'ubugingo cyo bundi revelation yatuguye akantu numva kante y'ubwoba nanje nibuka inzozi nigeze kurota yaravuze ngo sinzi ukuntu yarakoze ibintu bitameze nka neza ngo Imana iramujana ifata umutwe wiwe ngo winjiza mu musarani ngo uramubwira ngo nawe tukibirimo wabivuyemo Oliver aravuga ati Imana we mbabake sinzi ukuntu naje nigeze kwigisha ahantu hamwe twari Muhanga ndagira ndigisha ngo ndebe ko amarangamutima y'abantu yozamuka uce ninjoro Imana irambwira ngo nakugaye azarambwira ngo nakugaye zagenze gute se nakugaye ubutumwa watanze sibwo naguha ndababara uwo munsi ndababara ngazamwira ngo Mana mbabarira zovuga ubutumwa ngire bake beza cyangwa bagende sigare gutyo nakugaye izwi rya Marizana ugwire nakugaye wangaye n'igitaramo twagiriye Muhanga twari dushize atayashye kujya ko naguhaye zero nucuranga ngo abantu bagira uko bagira Yesu munjura za guheza carte rouge abandi no wabasajije nanje natambuka nagira uca abantu basaze zazamuke amagambo ariko none ndahumu ni bambeze minota 10 nigisha ndi magambo murebe mwese muri imyira hano baramatangira kurira siko Paulo yabivuze igihe imperuka ngo muzamukunda amagambo ahwanye n'irarijyanye kimuzaba ngo mugikenera kumva ngo injambo nyakuri muzoba mukeneye ngo amagambo asa na no kiba cencuri n'igitabo nkagishira nkaza mbashikirira mwese munyi mutangikunda ariko se bimariki bigiriki abe niyo mwokuzuza agaseke mukagakandagira nta mutima wahindutse ntaco bimaze tworya dukeya ariko umutima w'umuntu ugahindukira dukeya ngakomerwa amashyi n'abake karamutswa n'abake
siko bwa mbere tugenda kuri afishi mu ndagama banguwemo atugwereka sinza mwiyumva icyo sigitanga nare bimenyereye ni biri muri ishi wa maraso yiwe mutaza kuzana yaje twipimishije rya ese ubundi yohura gute habe niyo twopima yohura gute ADN ya Yesu ni ya shitani zohurira L'homme rideva. ezwa ukiranuke yaranditse Pawulo abwira abaroma arababwira ngo abashaka ubwiza n'icubahiro ngo babishakishe gukora neza batacogora izabitura ibihwanye n'ibyo bakoze nuko natwe bimeze niba ushaka kubona ibyiza ugomba gukora neza dufite ikintu kituremereye cyo umuntu azakora nabi ariko agakunda ngo ashimwe mu bantu kandi yakoze nabi niko umuntu nazoza akora neza mu hano uzumushimira abajigitwa bahwere bongere bahwere uwakoze neza agomba gushimirwa uwakoze nabi nawe bamuvuge n'abahwera ahembuke ariko timukaza mureba umuntu wakoze nabi ngo mumushime ngo kugira ngo ataraka oya kandi kujya ubumugiriye nabi niko Paulo yandikiye Timoteyo amubwira hejuru y'itorero ry'Efeso aramubwira ngo Timoteyo we ngo umuntu nakora icyaha ngo uzomuhanire mu ruhame rw'abantu ngo kugira ngo nabandi bagire gute ngo batinye ariko ibintu byo kuja gutengera umuntu muri restaurant tuzoshoboka kazamutenga mwamurya ifi capati ntizikuraho icyaha habe niyo mwonwa teremusi zibiri icyaha gusa kiza gikurwaho na damu ya Yesu n'imbabazi za Yesu ariko n'umusanga umukristo yakoze icyaha kaza usanga igihe bamutenze ukakibura pe babaza revera yewe zagenze kuri wa wundi gute ngo twaramubabariye mwari hehe bari capati 8 babarira umukristo ariko ndahumi ikaho izibabarira icyaha rusa tuzoshoboka abe niyo mwonwa kaho imeze gute pi takaho yohanagura hica ukamusanga ukaza umuntu ese kuri amukobwa twamenye ko yakuyemo inda yatenzwe gari ko ari mukuririmba ariko wose wumva umushumba y'ukuntu amushekerera ngo nyantegereze ukuntu azi kuririmba nyantegereza azi kuririmba arakuyemo inda ejo bundi nyiri iryo zina mbabarira ugakureho ntugakate doja kubyumva nabi naho ni biki zarangiriye mu ikahwa ruswa habe niyo uzomupakira ikahwa ugashiraho amabenyi tacaha kizova mu ijuru gusa icyaha kiracitwa icyaha gusa kiza gihanaguraho n'imbabazi za Yesu n'amaraso ya Yesu Kristo niyo azahanagura icyaha cy'umuntu. Haleluya, haleluya. Umuntu akaba muzima kera agakiranuka akongera akagaruka imbere y'Imana akaririmbana amavuta n'igitinyiro cy'Imana akaririmbana no gukomera kw'Imana ariko ibindi byose ni ibishuko barakubesha we Mana ni imbaraga barakubesha umwe yambuye ngo baravuganye n'umuntu bavuganye nawe ngo birarangira ndamubwira toya niba warakoze icyaha ihana yarambwiye ngo ese wari cyo no kubaza ngo ko twavuganye ngo n'umuntu ngo nagize cyangwa akambwira ngo birarangiye ngo ara wamugize gute unamuguriye ikoti costume yamuguriye costume mu babarira icyaha muri make yamuhaye icyaha iwe aracambara wa wundi asigara gutyo yambaye icyaha iwe nta nubwo yanagishe y'amacambara uzi kujana ikoti y'icyaha ukarijana ku meza natwe turi mu kurya ibikatsi yera evera we mutengeneze nyabo mukengele mukakulana ibanga kona wanga wana ohe baikolela baisi baikolela baisi Abayisirayeli bagashaga Misiri
atari bose bagahikekana niwe bengi babo bakamarira mushamba bengi babo bakamarira mukigo bengi babo bakamarira mushamba nawe bengi babo bakamarira mukigo. Bwana sifiwe. Haleluya. Ndasoje atukuze mukombozi. Amen. Hindukiza ubuzima bwawe. Iziki gitabo biri bugufi gusohora. Iziki gitabo biri bugufi gusohora. Yesu Kristo arashaka umutima wawe. Bijya mwene data yagiye atubwira ki wowe intara ubuzima bwawe bukigendana na Satani. Intare niyo mu muryango wa Yuda. Ni Yesu Kristo ubwe. Tugomba kwera kuko waduhamagaye nawe ari uwera. Dukiranuke imitima yacu ikiranukira Imana. Iyoboke Imana, ishorera Imana, ije mu Mana, iyoboke na Yesu. Ko murumva nziza agatuti ntibaza bagashakira igikundiro. Nico kituremereye. Ushaka ko tuva hano ngo abantu bose batwandikire ngo I love you. Abandi ngo ndagukunda. Abandi ngo ndagira uki. Ico gihe narakirenze. Abatuka gusa naje gusanga ko kuntuka ari ukunyongerera amavuta. Cyo narakibonye. Eve ico naragitaye. Ukabona gushya umuntu arantutse. Amatema za mamanuka mu mutwe kaza numva karashorerana yabwira yindi ngwigirayo Roja la fe. Ico naragisobanukiwe munsi ntegera apotre Gitwaza arimo arigisha aravuga ngo nawe bari bamuvuze ibintu bikomeye aravuga ngo yaje kumenya ko kubitutsi byiwe uhara abantu bigaburiye waza gusanga hari umuntu uzumutuka akarye ngo umutima uranyugwa nanje namasoba namanzumva murisha mana niba umuntu ashobora gutuka akagaburira umwana wa burayi bikomeza niba ushobora kuntuka ukishura inzu ni amahoro ndi sponsor wawe Prima. niba ushobora kuntuka abana ishuri bakiga ntibabirukane aho uzuze kuntuka buri gitondo uvuge ngo guherekane sponsor takindi ariko kubyuka ukataguza bitagifite n'icyo bimaze ubonye ishano ko Yesaya yabyanditse ubonye ishano wowe utunga urutoki uwo yahamagaye ubonye ishano ubonye ishano ryakumuriro timwabonye ko isi yacu yaduhindukiranyije hano muri Kenya Nairobi kandi nshake mbivuge umuntu ari mu kuzuka mu gitondo akamavuga ikintu gusa kidafite amana cyo kugira ngo arebe kuko yogira akataguza akavuga ibidakwiriye waraye ushitse mu gitondo yitsa avuye mu karingi akamaturutse ikintu wa ngo ni social media uzobona munsi w'urubanza kamera yawe izoba yarapfuye ariko kamera y'Imana mu ijuru ntizopfa izamirira imurago cyane kwereka ibintu byose wavuze uyu wari umushaka hike uyu wari umukeneye hike hari ibintu biri mu gutambuka bigatambuka shize umukozi w'Imana turi mu giterane cy'abayumbe Rutayisire yaratubwiye ngo ariko ngo isigeze ahantu kuri untaho yarabona ngo mu muco wacu wa Kinyarwanda nuko yavuze ukubonaho umwana w'umukobwa ngo atambuka ngo wakaja kuri YouTube ngo akaja kuvuga ngo yaryamanye na se umubyara ngo niyo bzoba ntibikwiriye aravuga ngo aratangaye ariko ngo ari mu kureba YouTube bizabitambuka ni igitangaza aho umuntu ari mu kubikura akaza bukura ibyabaye muri 50 akabizana hano kumugaragara yaravuze ngo umunsi w'urubanza ngo uraje ngo kandi uzahera mu nzu y'abizera ngo se amaherezo y'abatizera ngo azazaba
aravuga ngo icampa ngapfurupfu nta wundi munezero nta bindi byishimo tuzagira kuko Imana izombwira ngo gwiyerekawe pole ndugu umechoka safari ni kwe shida nyingi umepata katika safari pole ndugu yaravuze ngo Imana data ngo izahaguruka ku ntebe yayo ngo inejejwe ngo nuko tumaze kugerayo ngo izafata umwitero nziza ngo iduhanagura amarira nzanibuka umunsi umwe nigeze kurara ndi kurira amasayini nayo insengero ikintu byananiranye ndarira ariko ayo marira mwijuru Imana izoyampoza Imana data izahaguruka ku ntebe yayo izabinejejwe nuko tumaze kugerayo izafata umwitero iduhanagura amarira n'inzu yatwabize dukora uyu murimo we izatubwira ngo muruhuke bwoko bwanje mwarakozeyo mwarakoze we hazabaho umwanya mwiza wo kumva indirimbo kuri uwo munsi kizaba ari gitara tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana we tuzumva iyindi ndirimbo y'umwihariko Imana data ubwayo niza turirimbira we tekereze kumva Imana irimo kuririmba tekereza kumva Imana yaturika ririmbe Imana nibizaririmba baze ntabwo mbizi Imana nibizaririmba tenoro ntabwo mbizi nibiza yaririmba yose ntabwo mbizi icyo nzi nuko Imana izaturirimbira we icyo nzi nuko Imana izatwakira indirimbo nukuvuga ngo bandutira bazoririmba ubwa kabiri ariko ngo indirimbo ya Yesu ivuyeho kandi ngo ntibazi Geraldine yaravuze ngo sinzi ngo niba ari igipfurero ngo niba ari ikibembe ngo niba ari ikinyarwanda ngo gusa icyazi ngo nuko ngo izoturirimbira bakabonaga kuvuga ngo ndutira naduha indi ndirimbo ariko yeme nibiza yaririmba yose ntabwo mbizi icyo nzi nuko Imana izaturirimbira icyo nzi nuko izatwakirana indirimbo icyo nzi nuko Imana izatwakirana tima lobela simbe nongeta vela timbe de kasi Imana ndagusaba yerezo giza zumve we izo ndirimbo uzaturirimbira we zumve kwijwi ryawe izurimo kuririmba haleluya zumve iyo ndirimbo Mana ariko Mana we zumve kwijwi ryawe ariko yememe juse wamugenda revera we kagenda guhera mu kwa mbere kageza mu kwa 12 abana umugore ko barandeba nugute Mana uzompeze nzumva izo ndirimbo